Ingat, ingat, Putu Raja Dolok Permahanan Channel. Jadi kada di hama maksud nami isun ipanipuli ni ulau ta tortor tadi bagas kadarion pilas ni rohat ta acara siang saja kamu suhut nami Pajulu mau lihat lima tarok di batang menului Kala tokong lo bingkap basa at nirohan ni Tuhan ang batas kita magkalong baga sa Panginoon ilaw na Tuhan jadi basarak ka natras na kiklaw sa na kanya basarak ka panipuli ni Lota kung sumanaw siya hata ni Tuhatay do kasano kuduwa mo amang situ bidot ang ibur isong Lord para namin. At ang ituwat na naman do, panipuli ni Ulota, ako nga ba naman wala ka tayo? Wala, at ang ituwat ay bidoro. Bidoro, si Musa. Pangsusran. Ilas kilohat tadi berdat ito, si Pakumatakaw puno. Ilog si Musa, Moro tinggi Tuhan tumangihong suara ni Jehovah di Batam. Jala mangaringgas roham mangulahon na hubatin ko nito ho di baga sa sadaryon. Pati pook kumaho siya bangso na di tanoon. Jala sahat maniho pasu-pasui. Pasu-pasuk kumaho di hutan ho di balian. Pasu-pasuk kumaapang yuroh pangotiamu. Jala pasu-pasuk kumaparbuan ni Botian. Jala pasu-pasuk kumaho lahoruar dohot lahobongan. Ido kata pasu-pasuk ni Pak. Kumalobi hami madukut katao. Tang jaminan ni mapain sa pasu-pasuk. Alay hata ni batang naman do. Molo di ulah kamu do saluhut nai. Pati po ako kumaho sa saluhut na bangso na di tanoon. Kabe tumi po mahamu mamang siya nakatulorgang siya nakatulito sa likodong. Oo manaw pisi, oo manaw mora, oo manaw martua. Molo tinggil roham mangulahon doha tumangihon suara ni Jehovah di batay. Ini Musa 22 itu kata pasukan di batang. Alani dilita sa luhut na di bahasa Tiyon. Dinamangojak kong siyang harajaw. Dinamarhorong nilo sa luhut na. Napasahatong hatanauli na talagang katuwa mo na suhut namin. Madyak kong mabadan, madyak kong mapatubiyang mo na. Ituwa doon at niloha. Sa hapon niya mata berdua di batang kami. Sa itu bunyana doon, ibu nuboro. Sa hapon niya mata berdua di batang. Kaya muna sebut nami. Asa sokan itu berdohan. Dan kami harajau. Mamita masyan na daw. Majo masyan na tolok. Ituwa doon at niroha. Si pasahaton niya mata di batang. Buwas ma di batang. Na pasahaton pasu-pasu ngayon. Kaya muna sebut nami. Asa umpi na mablagajang doon nami. Oras mahamu sebut nami. Oras mahami. Asmo siyan harajao asa di dokna dua emeska batua maparding kumar siboro amat tadi batado sino tua saluhut na mahitawang oras dalan oras mangus nami oras mahami na dua do tarajao na dituhani 2 tahun budima Seorang ada orang nama pengepul surat selukna terus taita kurang bocah buru jadi buru nami siap dosa pengepul dapur lain ahar pion buru tu buru itu ada pe yakam buru beredatan jadi serangan non kita tiun ulat terus seneron masalah roha songno ni mata raja inakingan
Kubalos mau se, pilpio mat ayat dapat. Marlas roa mau tok di bagas Tuhan kulai madok marlas roa. Kubergo las roa kerja nami kerja bulu. Agi mator nami utong. Suri hata nauli na pinasak nai lumubi mator na kan. Asamartan song lagi may mas batul semua dalam. Song kornei satu itai. Togi hot tua. Molo togi bawa tu kiboi hot tua. Jadi oke bahasa maribata asamartan dalam song lagi mas batul semua dalam. Suri ka pabenam nuna mulai siya nakik kupayu tiku do. Dia kapabenan ni ale di pabeben suri ka hula-hula ta sa masuru satu betian numa sa hata pasu na sa do si meron sa meron kotor sa oras de gabian oras mahami hal tudon oras mo amatara da mutima buruma Mulia tema di hamuna saluhu na hula-hula nami na mga liat tigyol tu kami buruna di nalawang apu ata nauli ata naringga sian saluhuna orong ni hula-hula dumowi ma di hamuna harajau nunga takas betutu kata pasu-pasu di basa hatamu tutulak kodo na tulangon na bajongjong persaripeo di begeza saderion sian hatani tuhatka na binasa ni akabangulan ni huria pe dumowi harajau asa mangapu babadan mangapu tot dinasida nang dohot tami salu na namar hula matur atong jepek madono nami tur tiomen na lote turtuina du hata pasu hata gabi na pinadohan ni hamuna salu na makaholongi ami lumobi tulaku doh na tulaku di bagasan sadarion asa sama sude aka pasu-pasu nawi unang mamuba unang mose asa terbang amma dalatu huta balatu dalatu jabu sude hata nauli hata nadinggani waktu kami mai lumobi tulakon hot martongan di jabu horas mamuna manggabe kami horas do tami salu na butima mau lihat ma parjo tarok tu hatta ya bala di partikia non ima di bogo ni bagas jolo ni alamatta di gongo jolo ni bagas tas gongo pangisina apalagi di tongani arion dimana congcok kita masih dopa-dopan ima na manguduhon anak parmenta di bagas joro ni Tuhan di bata lama jalo pas-pasu parbangkasan angge matutu hatang di bata marurat marparbuye ma jadi sada ujaha ma di tonga-tonga di rumah tangga nasia di hamu horong ni hula-hula nami horong ni harajaun nami horong ni hale-hale nami naro mengadopi ulaun pamas-masuon doho pengadetion ni anak parbenaya pada tikon uhud di basa tamu hata nauli hata nadenggan hata pasu ku anak dot anak nami apalagi tikon sayang dia mata tutu rumah tangga berbahagia rumah tangga suri hatan itu hata resida ya horas hamu harajaun nami horas halele hamu halele nami horas hamu nang nahupiu hami apalagi titikon tirtina dur tiomen nalote hata nauli hata pasu na pasamu na papi hami memang pengajamu butima musi godang apa kita nama to Pamu rumah kita godang dah. Iya pak. Jadi sore mah dihamu perbusin nami. Gabe mang gabe. Son nuain jong kami kian na dua strip harajau. Ala nunga sikop ulau nami masih dari paran pasu-pasu ata nauli kami dohot cu nami di son. Ang giyak matutu sudah na hata nauli na binasa ni hula-hula nami. Ale-ale siap kuria, sokonina siap karajaon. Ang giyak matutu
Suat mai dia barana sida. Abing mai di abingan sida. Sahat masulu sahat matu batean. Tuku basa hata me hata nuli hata na dengan di Jakob badan. Do Jakob to bina sida me saluna. Boleh ate madi na saluna terlumbubi ma nang di tuhata. Abang perbusi nabi bandabang ma kodang mula-mula sahat tu kodang sahat nai jadi manggora mahami abang perbusi nabi budiman. Abang asik puluh lotta, dia mau permusik kami, asal bukan di YouTube bagas, lima penate. Kerjaan madori kami, godam lima. Godam aja kami membuat tuan di kota. Yang di bagas di paradian masuk, asal bukan penate, tu bagas. Godam.